Channel YouTube Sahudi. Sahudi Panika aja juluk artis media. Korta salah Panika asli artis dari Sampang Kadungdung. Dunya manah mun arojek Kadungdung bences kabuces mumpung musim namberek. Oke lanjut. Mitorot sosial bled. Sampek bulan samangken artis Kadungdung Panika ampon ngupload video sabenyaan 59 ben ampon kakompol subscriber 39.100 subscriber. Saat video Panika EKGB. Video Sahudi ampon ngaoleh penayangan sabenyaan 3.343.859 penayangan esa kabina video nah. Kontri atau nagerena enggi sebiasa. Plus 62, berna channel People. Mulai tanggal 13 Maret tahun 2017. Samangken Panika channel artis Kadungdung ampon ngaoleh nilai cokok lumayan, enggi nilai B-. Anapon sosial bled ranking ampon bede posisi 1.255.539 kalaben jumlah subscriber 39.100 subscriber channel YouTube epon anempati posisi di tingkat 577.287 subscriber ranking sepaleng terbaru bulan Panika. Sedengan tingkat video views ranking channel YouTube epon bede di posisi 1.253.829 kalaben ngaoleh jumlah orang mentelong ka videona sebenyaan 3.343.859 penayangan. Neng negeri tercinta plus 62 ternyata channel YouTube dari Sahudi mampu ngaoleh peringkat 23.636 kalaben pencapaian jumlah subscriber nong nyolonong ka angka 39.100 subscriber. Seterakhir tingkat tipe channel epon engki 96.075. Ternyata bulan sanunto channel YouTube babang tampan artis Kadungdung mampu ngaoleh sekitar $8 sampai neng $122 ben saben bulena. Anapon saben taunah bisa depaka $92 sampai ke $1.500 ben ternyata bulan samangken Panika channel YouTube epon mampu ngaoleh 0 subscriber. Duduh, mayu subscribe kanak cenala abang Sahudi artis media sederi Kadungdung tor seandik lantai petole Korea. Enjek tak usah tes swab mun karo asubscribe. Dupaya, ye channel engko Korea pole. Beni pas ecak lonca tang channel rea subscribe ke ya. Mayu lanjut. Pendapatan dari penonton bulan Panika mencapai penayangan 30.588. Benta mana bibit abit toreh langsung jumlah agi olena dolara abang Sahudi lantai peto lekor Panika. Wow, manabi abes dari geji paling banyak delem sataon. Maka bang Sahudi artis media Panika bisa meleh 6.500 buah unit lipstik dalam waktu 2 tahun. Tina ambu gelu pembahasan bang Sahudi rea. Wak orengah dik AGB film kalaben judul seabek rusuh. Subscribe kena, subscribe.